Escola Ensino Básico Filial Beduco Tinambarak-Ona, La Hija Moro. Durante Tinambarak-Ona, Escola EBF Beduco La Hija Moro proteção, no vanghira tempo udan, estudante sira escola ne, labele halau processo aprendizagem, tamba B, tamba ba aula larang. Macnorin Resina dos Santos Corte Real Triste, tamba escola ne, sai fatimba animal sira iha area neba, tamba La Hija Moro proteção, no La Hija segurança. Mas be muri da ne am precisa tebes, tamba hobalo udan, fatini da ne sai te fale, animal sira ne helik fatu. Karau makla maika, bibi makla maika, dader mai atu escola ne, tem que dasa. Pois be makanesa uhine, be La Hija, dasa paling dasa de. Labarik ne dasa teu tu atu bapasi ne liman ne iha ne be. Araska lima kita ne. Mak tempo udan ne de mak araska udan ona. Ami mai dader laoso atu mai pratu dasa liu atu tama escola lai. Tem que raut bibite, karauten, iha barata ne. Ida ne mak problema ba ami ma hasuru mak ida ne. Além de escola EBF Beduco Mos enfrenta problema falta macnorin, liu e a matéria de esporte. Também Resina o Ministério da Educação atu coloca professor e a escola referida. Cada aula ne to idi da carne classe, mas be hanya san professora rumah mak moras antang maraska. Tamba nia tanuri nia sala kan nia tu halai ba idane. Idane mas ami precisa tamba ihane ami mistri iha nain rua. Nain rua ne agora ne aliza te hutona. Pois rua ne latama totalmente to agora tinan pira ona hamisa ne latama ona. E agora tan que a professora da car sexto ano ne nia tama ona ba iha reforma. Ne be iha Beduco ne precisa tan atu mai para hansa professora sirane kita reforma curriculum dele troca. Cada tinan banghira tempo udan, estudante sira escola ne, labele tuir processo aprendizagem, tamba motabot no escola na kono hobe, total professor e escola ne, hamutuk naing hitu, mai be iha macnorin balung tamaona ida de reforma. Dennis de Melo, Juliana Maria, Ziemen.